Impanakal ti Baguio City Police Office abi mabati bilang dagiti malislista a vehicular traffic incidents iti Central Business District gapo iti naingat nga implementasyon ti speed limit ordinance. Adda report ni UCP-TV intern Clytel Abelianes. Napaliw ti Baguio City Police Office abi mabati bilang dagiti mailislistang aksidente iti lugan iti sentro ti syudad. Kalpasan ang naingat ang maipatungpal ti speed limit ordinance sipod iti June 2025. Naituding at ti maximum speed ti anyaman alugan ka 20 km per hour iti sakupan ti Central Business District, bayat a 30 km per hour iti aming nga inner roads ken barangay iti syudad. 1,144 na ipaayan iti violation tickets ang naglabsing iti ordinansa manipod January aging gana Mayo iti agdama at awen. Sigun kan ni Police Corporal G. Ford Calpi, may sa kadagiti pulis nga agmon-monitor kan makinigam iti speed gun, kaadwan nga adaan ti violation ket iti past iti UC. Regardless the reason that meron tayong signage dito, diba? Ayun, 20 kilometers per hour. Tapos hindi naman siya incline na talagang dahan-dahan. And pagitan po ito na University of Manila and Baguio City National High School, pero marami rin talaga ata yung power. Meron tayong batas po, meron yung ordinance sa yung Baguio City. Siguro lang sa awareness lang. Na-advise namin through our BCPOV Baguio app. Meron tayong BCPOV Baguio app wherein andun na rin yung ating mga reminders at included din doon, na-upload namin doon yung mga ordinances ng Baguio. Sigun mat ka ni Jay, may saa driver, patian na nga adda iti may tultulong tinasao nga ordinansa. Ngim nakadepende mitla ang titaray tilugan iti modelo daytoy. Iti driver ken kasano kabayag wenno tawen ti may sa alugan a maara-aramat. Limit hindi naman siya actually nakakasila. Most kasi ng aksidente nangyayari is because of the roadworthiness din ng mga sasakyan. Yung mga sasakyan, efficient siya pagka naka-low RPM. Like, for example, pagka nakagaling takbo mo, naka-low gear ka, tapos yung RPM mo. So, yung emission mo, which can affect the health of them. Sigun mat ken ni Wilson Buangan, may sa taxi driver, pabor iti ordinansa gaputa immadon dagiti disiplinado a driver. Okay lang na speed limit yung 30 km para maiwasan dito. Kastamet laeng ti kinuna ni Adrian Pisil, may sa jeepney driver a nabayagan nga agpaspasada iti Baguio. Parehas lang naman kasi sobrang traffic din dito sa Baguio. Sa medyo itaas ng konti, ganun. Kahit sa 50 or 40, okay na yun. Itinagan ni Yvonne Dumsang, siak ni Clytel Abelianes para iti Pambansang TV iti Baro a Pilipinas.